The Confederation of 7Sordarship of Mawryngkneng area under the leadership of Mawryngkneng MDC Pinyat Singh CM today met the Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma and urged him to upgrade the Mawryngkneng Primary Health Centre to Community Health Centre. During their meeting, the Chief Minister assured them that a foundation stone of the CHC will be laid by the second week of March and expected to be fully functional as a community health centre by the end of this year. Dan gaji penduduk kebakan bagi Chief Minister Sokar Meghalaya Konrad K. Sangma rekat bagi ki ndrukli ki dorbar Shillong ki balawan nikmat de ki ndrungut ki sodar Shillong ki bakentup ya ke Shillong Mawryngkneng Shillong Puriang Shillong Kut Thang Shalai sependai pemuran de kani ke ji penduduk jungi ya Chief Minister kalau halor ketika jingdawa ke belak senam bah akamite bat ke PHC ban kentiu no CHC Tangshan ru akhirnya tinggal sini, ngalalai ban ya kedua bagi noilam Shillong hang tepo Mawryngkneng ya kepada kalian ke Shillong, nak kalian kesenjuk jom kita Shillong apa jingelam jadi saudara Mawryngkneng, ba Peter Jilawai, kita penolong ya ke jingelam ke ba kerki atau kesini, ya keban nyamir jemut habis dia kenika kamu santai, de halor kata. Ya kaba nilayo aku tu seni ban penbaik ba ini bu appointment no tak seni ban Chief Minister le kaba sultanat kaba ngapa an pau syaki pai ba jom kini ki dru tu Shillong kepang ru ya ka constituency berkowe ba nak kalian Chief Minister la dem ai assurance ba omdai tang kajing keren jom ni hendai buat ka file ru la dem de ya kaba shen hingin sayo no ban play ketika PHC syaka CHC but yo mau nong rem kumbala kerentak ban sabu hal tayo banikong dan iba acu malai ni benai march benwan de nak kalian cuma kubulu kalam disi penpau dijing sungu bacing kemen kerpang ya ka sorkar banai kublai sahisin po jinglam CM ya ka ba lala bacim ni kenika sinjam ya ka ban long shisha ka jingkemen berkunjuk ka jing kemen ru nam ta ki pai ba nong Shillong jok tu thai ya ka ba kelas lam ha kelang run ban no kenika jaka jing suman ke ba khambit kambiang nakadal ka jing bun pai ba ka jing roistat hape melaksa lak ke bubul ke bentah ke belapan pau di saudara Shillong tak kata dan terima kasih ni hadirin ba MDC jungi ba Pinyat CM ulabu ya ka appointment ba Chief Minister nam ta bagin vote din ban follow up ya ka isu kesatuan kata kepada mereka mau kena PHC ban upgrade syaka CHC mapi ko magipol bagsnan baladap kalau dan kejipolan nak kalian ka health department bala kuno hau bena Disember last year kamut bakan plan no ada susi pun orang mata kadu nai pepru kene kam pala berpendap ke melakulan ti kalau rak jiduk musim mengi kini lam Shillong kemju akibe ba ang Shillong ti angnot banyo ya gajing sumar ke bebek yang bar kemju ru kapala tak syahadu kata ya kata ka jinglong lam itu Shillong ke bangin simala ban ben hun ya kata ka jikwa cupai ba khantam ha bade ban kaneka isu juga PHC syaka CHC ke badang kam huduk kata namar gi ba kaneka cika sumar po ka area cumi kalau road kamtam namar kamtam ko po ko road national highway teka yarap ikibri ke balai ke bawan teka jingdan ke population ang kiru mata ambrina su ya ka atpole po hajar tang po ke area jumi ke badan po ando ke depan senang teka tu play kapi ya ka jurisdiction ke PC pro ko kemud kala ben po kesan po hajar po hajar tam teka mod kene ke PHC ke badan po senang mod nang kene ke PHC ke aremba po ke jela Meghalaya namar du sedam kendai spa refusan la play ka kum ke dispensary kendai spa papusan cenang la upgrade ka syaka CHC resusi adu untuk keluar haduk menja arajar way kemud kene ka kerak sa ka PHC teknik ke jingdan population ya ke jingdan kam pula ya ka pekya kemud kalong kam haduk tak nama Shillong nama Mawryngkneng Shillong kalau jengai balai punya lekra kilometer tu gerik sejuai untuk arko ratusan kilometer kemud kalong pedang ke jeka ti nak tak kadau ke juan cumi kendu CM tak sini kalong ban penting no mar kena kendu ke kedua penting no bade ban upgrade no ya kena ke Mawryngkneng PHC CHC kum lakulan nak kalian health department dia ke postulat kalong ban kalian bu Chief Minister tak sini ul ai ni ka assuran ke penting bala kumno kemud audi ubnai match kemud kun select no kita ka inauguration nak ke tabangan brief ya Mawryngkneng PHC CHC om tang ban play foundation stone mereka buyang keren kamtam kalong ba kade bandan ru rengkat ba government kandan ru sanction post nam ta post ba fair nam ta cider kam chune ka CHC te kalong bos tunat ipapau ya ka jikshan ya MDC dungi ba president CM kumju hau
Chief Minister ya ka ga batla kuran kan ikut orang nak liang jungi hi ka tang kata gudam ang kan kupur bat ni kitbok kerweh ru nak liang CM ya ka bau temu kalau ko bejop sesa bat knang begini sok snong bat ni dalam snong ru sehingga yo lang jimutoi nak ka bit ke biang cubun balang